like and subscribe Dipjyotis Vlog. নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল দীপজ্যোতিষ ব্লগ। তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ, মানে এতিয়া গৈ আছোঁ আমি কোকৰাঝাৰৰ ৱাটাৰফল, নামটো নাজানো, বাট গৈ আছোঁ আমি। আগত বাইদেউহঁতে আছে, ইয়ে মেৰা ভাঞ্জা, হাই বলো। Hi. আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ৱাটাৰফল চাব যাম। নাম নাজানো, বাট কোকৰাঝাৰত আছে সেইটো জানো, তাত গৈ পালে নামটো জানো কি নাম হয়। এতিয়া গৈ আছোঁ, সেইটো ৰাস্তা একদম ভিতৰৰ ৰাস্তা, গৈ আছোঁ। খালি ৰাস্তা চিনি নাপায়, বাইদেউহঁতে চিনি পায়, সিহঁতৰ পিছে পিছে গৈ আছোঁ। ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি গৈ আছোঁ, চাবি অফ কৰি দিছোঁ। একদম তলৰ ৰাস্তা গৈ আছোঁ। আৰু এটা বাইদেউহঁতে, ঐ সংগীতা হাই কোৱা, হাই হাই। য়েছ, এইটো আগত ডাঙৰ বাইদেউ, পিছত এইটো পেহীৰ ছোৱালী, আৰু আমি এবি গৈ আছোঁ एकदम भीतर जा रहे हैं हम लोग, भीतर। उत्तर के नीचे जा रहे हैं, कभी तो कभी এতিয়া স্কুটি পাৰ্ক কৰিলোঁ ইয়াত, তাতে স্কুটি থলোঁ। এতিয়া প্লেচটো আগত আছে, আগত আমি গৈ আছোঁ তাতে মেইন জেগাত। এতিয়া আমি পালোঁ জেগাটো, এইটো নামটো, নাম ইংলিছ নাজানো কাৰণে পঢ়ি নিদিওঁ, আৰু এইটো হ'ল নাম। এইপিনে যাব লাগিব, এই আগত আছে মোৰ চিনাকি এইকেইটা। ये पूरा डराया। হাই আয়ু। আৰু বাকী আমি গৈ আছোঁ। তোমালোকে হাই কৈ দে, ভাগ্য মোৰ ব্লগত উঠা, হাই কৈ দে একবাৰ। Oh my god, মই আপোনাৰ ব্লগত আহিছোঁ। হাই হাই কৈ দে, হাই কৈ দে এবাৰ, হাই, আৰু নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম गुड। और ये मेरा भांजा, भांजा कुछ बोलेगा, बोलेगा क्या? ये गया सी सी इटू जगह सी स्कैम हुआ है मेरे साथ, स्कैम हो इटू जगह सी सी सी। हाँ, और स्कैम होगा, रुको, और स्कैम होगा, क्या क्या बोला, क्या बोला? और स्कैम होगा। ए ब्रिज, ओभार ब्रिज, এইটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰে ব্ৰিজ। এইকেইটা এতিয়া আহিয়ে পোৱা নাই, আহি আছে এইকেইটা। ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ব্ৰিজ এইটো, এইটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ব্ৰিজ না, ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ব্ৰিজ এতিয়া আছে। আছামিজ মে দলং বলতা হে না। আৰু এইটো ইয়াতে কিবা হৈছিল না, এয়া ব্ৰিটিছৰ যুদ্ধ হৈছিলে, এইটো মানে আকৰ্ষণীয় বস্তু। পাহাৰ কি চৰাই ऊपर, हाय बोल दे, हेयू देख लो इधर, ऊपर चढ़ाई हो रहे, ऊपर उठिया से। बस इतने में थक गए, अभी तो और है, ये तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए। पहाड़ों के ऊपर गई आছো এতিয়া। এইটো ইয়াত বহা জেগা দিছে, এতিয়া আমি ইয়াত বহি অকণমান মিটিং কৰিম, ডিছকাছ কৰিম। বঢ়িয়া চাই ৰলিয়া কি কি খাম, বহা তুমি ইয়াত বহা, ইয়াতে অকণমান বহিম দেই, অকণমান ডিছকাছ কৰিবলৈ বহিলোঁ ইয়াত। কিবা কবি নেকি মোৰ ভিডিঅ'ত? নকয় ভাঞ্জা कुछ बोलेगा? ये वाला देखो, ये वाला करो। ये किसने सिखाया मुझे? ये मेरे भांजे ने। बोलो लाइक करने के लिए, बोलो लाइक एंड सब्सक्राइब,
बोलो दीपज्योतिष ब्लॉग बोलो Dipjyotish Vlog. Like and subscribe Dipjyotish Vlog. আৰু আমি পাহাৰৰ ওপৰত গৈ খাবৰ কাৰণে বিয়াৰ আনিছোঁ এইটো বিয়াৰ কম দামতে পালোঁ ইয়াত 20 টকাতে পায় বিয়াৰটো বিয়াৰ আনিছোঁ আৰু লগত তাতে আছে চাকনা চিপছ আছে অংগিতা চিপছ পেকেট দেখাই দিয়া এবাৰ ওলাই এয়া চিপছ তাৰ লগত আৰু এইটো বিয়াৰটো কম দামী বিয়াৰ পালোঁ বিয়াৰ খাম पहाड़ों पर गई सुकून लेगा सुकून और इधर मेरा भांजा पागल हो चुका है ये मेरा भांजा नाच रहा है पूरा और इधर भी ये लोग भी पागल हो चुका है एकदम से ये देख के मेरा भांजा अभी नाचेगा ये मेरा भांजा पागल हो चुका है ये देख के अरे क्या हुआ भांजा क्या हुआ हे डांस करो हे वो ये मंकी आ गया मंकी सब मैं गिफ्ट कर दी सब देने वाला इसका मालिक है स्पॉन्सर दीपज्योति विश्वास गोटेकेटारे केदारनाथत जो इच्छा किन्तु इखिनिये उठिब पारा नाइ एतियाলৈকে हालत खराब हो गया याते मात्र अलप दूर ताते अवस्था बेया आरु आछे बहुत दूर एबिलाक सब आमारे जागा आरु दैट इज द प्लेस व्हाट इज दिस কি এইটো একোৱে নাই মিছা মিছি এনেই কষ্ট ইয়াতকৈ ভাল ভাল আমি প্লেচ গৈ থাকোঁ এইটো কিনো একোৱে নাই হোৱাট দ্য হেল হোৱাট ইজ দিছ কুছ নেই है আচ্ছা লাগা এই ভাল লাগিছে এই এইটোৱে নেকি বেলেগ নাই আৰু চি এইটো চাই মই জাষ্ট চি ওলাইছে মুখৰ পৰা আৰু একো নাই पानी अयो ये चिनाकी मोर ये जगह अवस्था एको ना मिसा मिसी पानी यार ये अलग ठंडा ये पड़े फोटो उठाते पड़े गिर गया गिरा हुआ अनशन है और भी गिर गया ये प्लेस उपाय ना इते गा धुब लगा आम इते गा धुई आसो उपाय ना घर तो गा धुआ ना इतना नुधुले और बेया कथा गा धुब गा धुले तबे गा धुले गा धुआ हल एतिया गई आसो घर सबे गई आसे जी पालो और ताते धुलो उपाय ना जतिया और कुछ तो करना ही पड़ेगा धुलो और गा एतिया सीधा रूमत जाम और गई आसो एतिया गई आसो घरत और मेरा भांजा स्कूटी चला रहा है स्कूटी अच्छा लग रहा है ना भांजा कैसा लग रहा है अच्छा ये भांजा स्कूटी चला रहा है